Svakako se nalaze unutar start mašine, puštene uši, Disco Beats će uzeti čelo, First Thought ovako praktično zagleda Disco Beatsa dok prolazi pored njega. Disco Beats na čelo, First Thought na drugom mestu, da li ima tamo mesta, Dante Speak da prođe od barijere ima, na četvrtoj poziciji Red Shank, na petoj Bank, na čelu Disco Beats. Disco Beats ima dužine konstruktera prednosti u odnosu na Dante Speak koji čupa ruke Milanom Konkolju s polja galopira Red Shank kroz sredinu. First Thought na začelju Bank, ali samo ih je petorica. Disco Beats, Red Shank, Dante Speak, First Thought, Bank. Trku vodi Disco Beats, dužina i 3/4 dužine i po prednosti u odnosu na Red Shanka, potom dužinu iza Dante Speak, pa dužinu i po First Thought, pa dve dužine Bank na kojem već mora da radi Mustafa Manab, ali Bank neka je poteruje na ruke Disco Beatsa, Željko Ilić i beži ponovo dve dužine od Red Shanka kojem se primiče izutra. Dante Speak radi tamo na First Thoughtu Šašić, ali ni First Thought neka je za to. Trku vodi Disco Beats, Red Shank, Disco Beats, Red Shank, Dante Speak, Disco Beats, Red Shank, Dante Speak, da li se situacija usložnjava ili ne? Disco Beats beži, Disco Beats jedan od najboljih konja na Talani, ide, Disco Beats dere danas matore konje, iako on ima 4. Disco Beats, Željko Ilić, druga pozicija Dante Speak, treći Red Shank, četvrti First Thought, možda bolji bio. Uručit će Ekar gospodinu Jemir Lakoti ispred porodice Ali za trijumf njihovog Disco Beatsa u ovoj trci. Tu su i deca trenera Tamare Šedeković, Nika Šedeković i Dimitrije.